Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Hasan Basri sesangat abdi Amul Jaki, ajunan Semulja Kiai Haji Zaini juga beten kaula taati, ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Hanan, ajunan Semulja Kiai Haji Saifuddin, juga tak galib ajunan Semulja para alim, para ulama selain seampun alengki. Nyun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sedaja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibud da'wa wa sahibul manzil. Iki gak dinto keluarga besar dari Bapak Haji Abdul Azim dan seluruh jajaran majelis keluarga berserta hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Ngereng sepertama kaula sareng ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Melemangkan kelaban pertolongan naipun Allah. Kaula sareng ajunan takdir alengki apolong gak dito tempat acara sesangat muljah ngak ngingai kelahir naipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima hadir kaula ajunan da acara maulid kak dito, insyaallah tanda kaula ben ajunan keng epatetia orang selamat dunia akhirat. Semoga saja sehadir epatetia orang setekah hajat lanceng umur sebarokah nak foto na solihin ben solihat paringin umur selanceng mun parloman tertak temati ya apa kelakuan iya mun ki ngodah mun la tua te dungronyo ikuti pila tak ngerti benih masalah urusan mate tak mate semoga mate ngiba Islam iman amin. Alhamdulillah fassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga salawat dan salam ya toraki dak Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan
dari alam peteng ekiba ke alam terak, dari peteng putu ekiba ke terang ilmu. Sekala ben ilmu kaula ben ajunan bisa apita aki antara hak ben batil. Semoga saja serabu malam mangken tetia orang sekenging syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Alhamdulillah kula masuk dah ada ngecit pulan esen Nabi ni kapi ki buru. Dak make lakeng pelakeng patoto corona di beri. Ternyata beda yang perbunda je nekeng tak padeng nggih. Mangkana ngak sampean ni kapuk lakar laku tu banyak maca selawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Apa napa sebab? Reng bini kak dinto termasuk orang sebik Kanjeng Nabi ni ka sangat embah. Bahkan Kanjeng Nabi ketika saya kak dinto debu terakhir saya ke debu kak dinto salah satunya adalah An-Nisa. Orang bini. Apa napa? Karena Kanjeng Nabi tako orang bini loloran kak dinto banyak masuk neraka. Insyaallah mun lah hadirkah mulut ni keselamat kapi. Amin. Salah setelahnya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kak dinto mular sampai sangat semular. Makanya saya pun kisah air debuaki Siti Fatimah ben Sayyid Ali pernah nyabis dak Kanjeng Nabi asareng Allahumma sholli ya Rabb baktonika Kanjeng Nabi mular semirengaki arasa tak kelar. Allah Siti Fatimah ben Sayyid Ali pas matorda Gusti Kanjeng Nabi. Allah apa napa Gusti sebab ajunan mular kaula mirengaki rasana tak kelar. Allah ya Rabbi sengkok senangis dia bedemar kenah sebab pereng bini cek banyak ang seksana. Allah ya Rabbi sholli la Rasulullah saya kain bani kasambian bu reng bini ni kalau orang bini ni ketimin Jazirah Arabia kak dinto tak yangkep keberadaannya. Orang bini yang kep aib, orang bini yang kep cacat. Kanjeng Nabi Rabu mekaring bini yang kak pajak tengki Nabi Kanjeng Nabi bah adabu ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dunya ben saesena kak dinto hiasan sepaling mulja orang bini soleh. Bener yang laki benih tapi sampian deh bu. Makanya sampian korki gelem ngaji, korki gelem apolong ben orang-orang saya. Insyaallah benih sampian saya pangkibik Kanjeng Nabi enerakan Allah. Amin. Amin Allahumma. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan senikah al mar'atu imadul bilad fa idza saluhat saluha sairu biladi kulli wa idza fasadat fasada sairu biladi kulli. Orang bini kak dinto pang-pangana kerah bu tak kung tangkung reng laki maki gera ni kalau ikut cak pang-pang bu sambian maki mas lemes ani ka mas lemes ken pang-pang kak keng maki mas lemes bisa melemes pang-pang sira gera ruang pang-pang hahaha itu
nyarga deh. Ad-dunya al-mar'atu imadul bilad, reng bini ni kapangpangan negara. Artinya kalau loloran camplong jambu air terus tetia tisa sesae, maka saya perlu becek pertama sampian buk sampian nih mode sampian ni ke becek tisa ni ke bekal saya mun sampian ni kata muka aurat reng laki ni kata kira amak siat ben siapa mun bu siat ada ya mun sampian bah ngangkui lejing patat ketat sing ngangkui lempo pahe ngak lemper seken gelutalen daro letuk ke atas letuk ke bawah makai gula mencela nggih napa nggih gula oleh dua hari kau jangan daerah mandala mentak salah sumen lebuk nek bini an sanika ngaji buh bede sing penanang gula pidato apa karena anang nangis tengah na pengajian ku tak ku temu cak gula atas cak dengan saya pidato lah pedeng laki apolong bede bini kapi anak nangis ku tak apa muka kancing pah mak keluar bukan di dalam cak gila apa ya mun kakula alhamdulillah cak dengan tak nyari kini yang enggak ikut benih tak oleh nyusunya benyang ngoreng bu mun nyusuna sampean ni ketopu oh derdor ngagelo hari mau ni bela yang pun lagi alabun coba dia apa kena tu mbok siapa saja ngajak le kero eko benih urusan kero tenyeng sing ngabes ni ke benih mahrum sambian hukum maha haram topu suwe make di mabuk keng topu coba kono derdor buka wah koni ego delum ni coba paham bu lebih pengajian kimun pengajian kiai sepo tak apa tu kau tepak ke gula selain batai jeling saya nyosu weri gula ialah pakai jabik malia kemelak dia kaki-kaki Allahumma salli ala Muhammad. Lereng bini ni kabi kuste kanjing Nabi ni kaya turaki paling gampang masuk surga sampean. Reng bini paling gampang masuk suar. Ada 4 perkara pasera orang bini saya ngalah kompak. Ni kai jamin masuk surga bi kanjing Nabi. Dakhalatil jannat min ayyi babin sa'at. Mun bada orang bini ngalah kompak perkara sampean masuk di beng-labeng kamma saus. Surga ni ke beng-labeng belu. Masuk dari bun lauk pada, masuk dari bun tengah pada, masuk dari bun daja pada. Sepenting 4 ni kagak laku. Cuma 4 bu. Bi hule ke bela sempak ni ke bah kalako mentir masuk surga kabeh amin. Kenapa sempak setiap orang bini masuk surga? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Sepenting reng bini apa jeung selema. Wa shamat syahraha apa sae bulan. Wa hafizat farjaha di andi ing jaga. Wa ata'at zawjaha atoro kala. Gampang tak gampang bu? Sampian Jumat tak wajib kenapa tak wajib Jumat? Tak wajib Arafah muntar ke masjid tak kira ngidingaki khutbah paling semacam khutbah saya rasa nih anak siapa juga nak anak kak miskadi ini ganteng ya kok hahaha bodoh situ ngabini nangis kapan imam membaca khutbah kaki mik nangis apa bukan hosok ya benelek jenggung imam pada bentang ngembik seelang itu. Maka ada sampean tak usah Jumat bukan tarakan dia ke masjid deki tangki cak macam kedungakan dia sampean ni kata kira mari mun karo setengah laku amun si ada ngempir ya tak kira banyak je mun tanyaki di dimma kak di kon Haji Abdul Aziz beda apa molotun coba sampean tanyaki deki molen di dimma buk aduh ntar ke muslimat dan rapa dia jalan padang malam pakai yonceng barengan jana kinan ntar ku tak ngantuk reng bini aja rumah benih king tak melarat lek tik kura di babagumba di masabuan ini masih anang ini masih kik mikir ada porban cukup reng bini aja pikiran jelek rubet talebet lek makanya pakai roma anang telok jo tak pada sewaktu an jukong kok benteng sedak ngodan aja mun tak timpi tak ngakan sepang nengah mun tak telur cita ndek lek sementara tang laki kan tahu tibi kaki kan tak alaku lek tapi engkau je penari ke pasar kutunya cak gelak kakek saya kau jangkau deh bu ngakopak
minta todus tempat kering bini apa dina dia. Saya nak kalau tanya akhir ini mata kentar ke kok penting barang. Tak ada ke. Tapi ontong ring bini apa banyak debu tanggi bu. Ontong tak ontong. Sepertama, kan. Anak paling bini banyak debu ni kami ontong. Ring bini banyak debu ni ka ontong. Apa? Sepertama untuk nyeimbangi ring laki beda compok. Ring laki ni kan tak lebur akan dah tanggi. Mun pah ring bini pada ben ring laki pada tak akan dah. Roma ni kepada ben kuburan bu. Tunggu nyeroteng ke dejet, tunggu nyeroteng ke lau. Punan berde sampian akan dedok Roma tak sepe tangki. Senomor dua, ring bini pulan apa banyak debu bi Allah. Akhirnya ring bini ni kerang rang sake. Ongkuan, tak usah sake. Mate bayi ring laki ben ring bini banyak ring laki mate kada bu. Harda tulat bisa apa suruh laki sampian. Baongkuan. Nah, ini WHO yang menyatakan dokter dunia, penelitian medis dokter dunia, ring laki ben ring bini angka kematian nek lebih gampang ring laki mati ada. Coba rok tatang ke kantor sampean labah tong bitong kapi, kamu banyak ring bini mati ben ring laki mati. Ring laki bu. Ada apa? Apa itu je? Apa mi banyak ring laki mati kada pereng aki. Si pertama ring bini ni mengalami haid. Ketika haid ni racun penyakit badan ni keluar bersamaan dengan darah haid. Ring laki punten mangkana gampang tepani penyakit. Ring laki ni umur 40 tepani darah tinggi, kolesterol, asam urat, kencing manis, kencing ngacen, kencing jelo kepi. Mun ring bini dia mah beda penyakit dah bu. Ada teku ku tak po lempo saya ada panggungnya. Yalah bok deh, bok teku saya laki kemana beri selempo. Saya bundis saja makin sana ku mik kepak kia. Kengune, aku siapa kelak deh. Kengune bini ya ada kulit kapuh ya Allah, kemana beri sekoros. Bok deh, bok kapi. Tangki, apa? Rang-rang tu penyakit. Senomor dua apa na ring bini ni kami kebal penyakit benrang-rang mati kada. Ring laki ni kemun andi masalah esem pentai ko caaki. Sementara ring bini pegel mangken gigir mangken. Gigir ka selake tak ada pereng penting aki. Kan lekas beres sampean. Senomor telu anak pemi penyandring laki mati kada japan ulama aja ge maslahatna anak ni kemelas mun itina embu sementara anak ni ketak melas mun itina bapak. Maka Nabi Allah banyak ring laki apa mati kada mun bapak semate anak ni keteti jatim king tak melas buk tak melas anak ni kesemelas mun itina bimbu mun itina bi bapak tak melas ring laki mate si bini andi anak pah ring laki ngabina ring bini si mate laki nah ring bini ni keki ngoca sampian kak mun siap ni serka anak gula pada benih serka gula siap akabin bersampian king mun sampian tak ni serka anak gula saporah tak lak selak ai kok bu pelak sampian buk tepuk tangan bu tekeni serta sampian bu tapi lah karungguan pelak thank you bu selake lah mate berdering ngabi nak keng muntak ni serka anang tak ndek ring bini ni kehebat ring bini mun ring lake napa boleh si bini mate tak bini ya si bini ki odenya ini ya mone abu engkau bikin laki ngedeki yang mbak dia siapa orang kak bini ring lake kanto kak ring lake coba temur benih hewan kanto tak ada saya ngaku tadi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah ring bini kak dinto nyataki gampang masuk swarga. Jumat tak wajib sampean zakat tak wajib saya resi wajib lakena kan uji sampean tak usah majar zakat apa jangan lagi haji tak wajib sampean kecuali bi selaki yongko sipah itoro ke Mekah alako tak wajib ngeroy-roy di mana aku kabel kayak bini asli naring bini ini kata wajib alako sampean alako ini kayak nolongi selaki karena sampean nolongi selaki maka sampean oleh ganjaran paham. Cuma empat ring bini idza shallatil mar'atu khamsaha sepenting ring bini apa jang selema bak
pala sampean sengka saya apa jeung sunat bu fardona kur jaga swarga cek sengkana saya bejeng sunat lesoh repot bi anak lako tak remare kor bejeng fardo jaga bi sampean mereka tak bejeng sunat lang anak sunat na selake boy hahaha iko maksud tak ala ko kasunatan ka selake nya ku apa bu Pak bagus ka selake misem mun bede selake mun lebedo mah kita ngocah hehe deui insyaallah 2 hari bae belek-bek sampean wasamat syahraha apa sae bulan Ramadan ini ke nomor 2 ke Allah 2 untuk laki langsung surga sampean sedua untuk Allah kenapa apa jeng 5 bektok nomor 2 pasai bulan Ramadan 2 ini ke untuk Allah sedua untuk laki wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi ya mun andi apa saya jaga maksud tak aja ke aurat aja ke kehormatan saya nggak mun keluar sampean aja apa tahu kodung nih kerja apa tahu terus kadang mungkin kodungan kin obung gede luar bu gini apa ki kodung kini kesandeng bria bunat tas obung pakun padeng baca aja macem nggak tepane are merasa paru obung dia celanaan mungkin ini kekeng ketat akhirnya badan ini ketelak dari luar bentuk badan nak ingat napa terus kadang mungkin ini ketak ketat ngebir ke baba sampai rah keng makin ngebir budi sepit ke atas tega perada pak arami cek dayan nak lampi naring bini jejang gula makanya kanjing nabi ini ketoman adabu simfani min ahlin nari lam arohuma kanjing nabi toman nengale penduduk neraka sekak di malam arohuma cek pun kanjing nabi zaman kanjing nabi kita ada kenapa 2 kelompok neraka ahli neraka zaman kanjing nabi ini kata ada salah satunya nisaun kasiyatun hariyat reng bini akalampian keng pada bense abeng akalampian keng naradeng koleng padeng akalampian keng ketat sehingga engak lontong banyak kelubur rasa tak ketat ngibir ke bebok keng sebok ke atas tega perada Sidratil Muntaha Allah kapan tengkak betesa padeng po kang padeng iya men betesa gondeng ciling lagi lebur cek dengan tur kadang salah coklat pagi ker-ker sing abes Cirebon salah dosa tutup insyaallah kula ben sampean selamat amin Allahumma salat 5 bekto se nomor 2 pasae bulan Ramadan se nomor 3 ajaga kehormatan nutup aurat se nomor 4 panapah wa ataat zaujaha atoro kalake selama laki nikah nyoro perkara setak bertentangan kelaban syariat di selaki suruh abojeng sabojeng ale abojeng saya ngaji ale ngaji keng mun selaki ngocak mayu ka pasar le keng kodu ngaji angkuy kaki salvaan tak kodu maki laki tak oleh toro karena la ta'at li makhlukin fi maksiatil khaliq maki laki keng mun merintah kelakuan coba tak kenging paham bu keng mun kelakuan nikah benih kelakuan coba wajib patoro pada bi selaki suruh kedeje bu pada cang selaki suruh kelau kala cero kedeje nyutul kelau suruh kede lemburu keluar suruh kentang napang cak gelak mun lah napang je pada remak abu selake ger-ger cetak du mun lah napang daripada remak jang selake daripada napang tangwa abi ni berkai bulan boy ko Abu macam beda hadis sebut idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaika hatta tusbiha mun badereng lake ngacek asaren kasih bini ngacek tedung deh bu benih ngacek ngangkok betok ngacek tedung mun ngacek alako sampean tak gelem sampean bener mun ngacek ngangkok aing sampean tanda sampean bisa bener ada ngacek tedung fa'abat pas tak gelem si bini lesoka lesku fabata ghadban 'alaiha pas selaki semalam nginep kalaban pegel minta pegel aja selaki apa nempon ke TV tahu apa nasi jempol la'anat hal malaika hatta tusbiha
maka ring bini saya tak lem ya cek asarin bi ring lake nah ring bini kadin to elak nat bi malaikat sampai masuk bekto sepu mantir selamat takaula ajunan amin Allahumma pramila kadin tok orang bini paling gampang masuk ke surga tapi neraka paling banyak orang bini saya bagi kanjeng Nabi ini kemular luar biasa sampai Sidina Ali dan Siti Fatimah keton apa mik mular cek kajeuna bahkan kanjeng Nabi sebelum sedah dari baba ni kampun wafat kanjeng Nabi betul ni kampun tak guli celep di baba cia bibir kanjeng Nabi ni kampun au beberna tapi kanjeng Nabi ki makuli seakan-akan ada buah Sayyidina Ali masemak pamireng ada lesana Gusti kanjeng Nabi panapa saya ada buaki ternyata beda telok kalimat bi kanjeng Nabi saya pesan saya pertama as-shalah an-nisa ummati saya ngak motor aring bini baru senomor telok kanjeng Nabi pah ada bu motor umat sampian sebut bi kanjeng Nabi sebelum seda buk reng laki ni kata sebut saking dari untung sampian makana amolot sebagai bentuk terima kasih asakelangkong kaula ajunan dak Gusti kanjeng Nabi sampian dari enak yang kabi kanjeng Nabi pamulja sampian bi kanjeng Nabi pesen ketika saya takut celaka maka kula ben sampian mangken meskipun tak bisa ziarah ke makam kanjeng Nabi setan pun tenah ben bekto bulan molot leka amolotan salah satu bukti bentuk kecintaan kaula panjenengan dak Gusti kanjeng Nabi amin Allahumma mun la cinta nikah pasti selamat mun la cinta pasti bakal masuk suar dan kula diberi acara bujuk lestari ngobrol sampai di ulama ekibai lagu cerita kanjeng Nabi ni kakeng makle kula ben sampean gempang nyebut kan ini lagu aki sejarah kanjeng Nabi ki apa ki qamarun sidanan nabi qamarun wa kafful mustafa kal wardinadi korla apal make allo netok ban itu bang tak apal sekali ruang itu bang sampean lagu ni bener tanggung lagu kak iya cek yang bini mangken opo apa na burle bulan bahbon selake atau kar apa saya ke lagu aing mata bengrembeng ngabastika neng seneng tak kuat bula manteng rasa mati ya manceng minta latih mati saya kuana malo rasa ate bula salangarte ambu campur lagu anda ya bu ki tetimun lagu Gusti kanjeng Nabi saus ngi mas selawat rakat aina ya syauqan wali taibata darfata asyaqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad assalamu alayka ya Assalam alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah kan nyaman mun selawat tanda ya bu mungkin apa mungkin ambui bagai diremas-remas iku saya enggak solawat mak lebih anak ni kaitan debu sampean mun ahli solawat anak ni bukan norok bunte putrana sampean ni kamu diajari lagu ni langsung apal ni kamu diajari kanjeng Nabi ni kan di putra kanjeng Nabi andi yang sepolah ke andi yang sepoh bini ni ka abid siapa lah coba acara lagu Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy itulah
yang penuh, yang penuh. Ini lagu aki ini segini maka situ apa? Mangkana karena lagu ni kelakar orang ni saya rasa seneng. Mangkana usahakan seeka lagu ni kecek sampai ni benian seeka lagu ni ke kotu kelakuan bagus. Salah satunya Gusti Kanjeng Nabi ni kamu ni lagu akina. Anapa? Munda se lagu aki Gusti Kanjeng Nabi potrana ni ke gempang ninde, gempang norok, gempang apal. Sak biasana saya keluar dari lesana Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah saat mangken Bapak Haji Abdul Aziz abdaki acara moloten nggih Roma tempati maulid katimangken. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan ma min baitin au mahallatin au masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahu Allahu bil ridwani war rahmah. Roma tempati amolot katimangken. Roma sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi pada ben mangken. Roma macaki solawat pada ben mangken. Maka baik maca ngerti napa tak ngerti, baik sampean paham napa tak paham, keng sampean gelak maus asmana Kanjeng Nabi ammahu Allahu bir ridwani war rahmah. Roma ben tempat kak dinto seleni rahmat pada kekaridoan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sini kemakan gelak gula bersamaan kan maca solawat. Lisa azka minka as-salah qattu ya jaddal Husaini fa alaika Allahu salla daiman tuladuhuri. Sampean tak ngerti keng maca gelak ya Nabi salam alaika tina kita tu makna buk la baca maki kartena tak tahu pada selain aku li la aku li kia pada selain metum la metum kia mek pulangi dajing mancing lega. Karena baca solawat ni kama kita uning makna napakun oleh kenceran. Bahkan cepun ulama sekalipun keberadaan ria baca solawat ni kata pada bentikir selain. Bahkan meskipun tidak seajazah mal-amalan selain kak kadin tu minta ijazah minta ijazah nikah sudah apa amalan terkadang panas orang paham poi ke gila maka banyak amalan ke gila. Dan ternyata setiap amalan nikah pendingin nak tampuna solawat nikah tak usah beri seaparing maki sampean tak ada orang malai maki ada saya ijazah tak ijazah bi kiai solawat kak din tak usah beri ijazah dari syariat saus karena ijazah solawat langsung dari Allah kalaban ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Angkana solawat kak dinto baca solawat kak dinto maus pakosok insyaallah mula solawat kak dinto ibaca kau leben ajunan bekal teti orang pecera selamat teka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula sataja asyakor kapangiran andi nabi kati ajunan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Eka dintoh beda perkompolan sapeleen niat amulotan keng nyupre rahmat pangiran terngarep syafaat ajunan la ilaha illallah.
malar mantar olia balesan. Amin bi. Allah waktu aki cengeng waktu pak gereng ngaper ya. Boleh, amin. Ente kelubuk pah mangkat kada itinaki kok. Malar mantar olia balesan isuarka neng senengan ngolati adzat kuste pangiran terbisa acabis da ajunan la ilaha illallah. Imahsyar arena kompolan panas sangat kaarcengan nyuun parengi sainuman dari konlana ajunan la ilaha illallah. Untap-tap jalan ajunan sampai totok de akhirah zaman nyu untap-tap asareng ajunan de suarga tempat kenikmatan la ilaha kan saya hati mun kibat dikir thank you tenang tak tenang mun kibat dikir makanya sampean mun dicompo nih kacak maca nih kesolawat nih kak tunggal di baring saya baca Allahumma salli ala Muhammadin wa وعلى nika solawat penolak penyakit makanya songkan nafas aus nika baca dibeli sampian makan diberi corona kan nyempangi macam gini kan kanggi kan corona banyak mati diberi benih karo corona nasi mati maki orang mati kapir
tapi sambian diberi ni kasih maca kapan sakit maca koduna beres ni ke maca nggak ni ke buk. Jadi penyakit ni kata semak songkan napa saus bijahin Nabi kanjing Nabi ni kemudian ada orang songkan sesakit ni keberes buk percis bener kantonya ada orang sakit mate kan arah apa kanjing Nabi ni kemudian ada orang beres nikah nyanda orang beres coloknya kula mun tak ngene mampu salah lah kira buk. Alhamdulillah ibu dia cek banyak gula ni itu mau gula cek cer ngara ini beri dua beda dia mau sampai yabi tahu satu orang tercatat di atas mah ada nak kok. Kanjeng Nabi ini kemudian ada orang songkan ni langsung saya langsung beres. Kenapa? Kanjeng Nabi ini kemudian ada orang songkan, kak din topos ngaposi, sakit napa sambian kak? Ni kasih songkan kanjeng Nabi ini ketujuh yeting cetak kasih songkan. Secetak ni babi kanjeng Nabi teku, kanjeng Nabi ada busa nikah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Baca petong kali bi kanjeng Nabi. Pahi periksa ni, sakit napa sambian kak? Kula panas kanjeng Nabi, kula sakit cetak. Kanjeng Nabi pahadabu, fasbir, pasabar ki. Inna minadz-dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al-marda. Beda dosa nikah tak sapora kalaban nyun sapora, tak sapora kalaban bejeng, tak sapora kalaban pasah, tak sapora kalaban ikiba muslimatan, tapi dosa nikah sapora kalaban sakit. Abu, iku bulu seni kebunga si sakit ni, kesengke si beres. Ki keng muni sandak kanjeng Nabi marina be mun kula ban sampean nyandak yang sakit ki lakukan lemah-lemah teh buk saya sandak arapa kok takut sakit apa kaki jelek tahu buko yang komplikasi abo arapa buk tang kelek sudah sampang kan ngak kaki ji ada terus masuk Jumat ke masa sakit satu mate kok ada kira pikiran saya sakit lemah saya rakyongku inna lillah benih mati bi penyakit tak alat tu jantung salahnya ndak ring sakit ngiboroti sampean cek ngibeda eren buk ring sakit je tak sampang tak bengkalan tak ndak ngakal tak ndak ngi dadi mun terkering sakit ngiboroti saja gebuk debok haram panakan sakit po lempo kepi arapa ya tiap bedreng nyandai kakan sesakit apa ya suan pepan tekai nak kan aja kok engkau lambak ki beres seminta napahnya mana kanto ni minta pau minta apa kelampok ki minta kelampok kata ibu dia kapan tumpes sampai ki bagi kapi kok tapi pun ki beres bagi pun sakit jangan bagi deeren bagi pese caknya banyak 10.000 makin 10.000 pun nyandak kabis hari kan oleh 2 juta bu mungkin apa ki sani kenyandak ring sakit ni keben nyandak ring sakit ni kakak kutu nyeting Al Habib Abdullah Al Haddad menyatakan orang tar kering sakit ni kak mun tak nyeting ni makin tak nyamai i'yadul marid tak nyamai nyandak jadi mun tar kering sakit kutu nyandak kutu nyeting makilah nyandak mun tak nyeting tak nyamai nyan keng mun nyeting aku tu padah mun sesakit bini nyeting mun sesakit laki nyeting sesakit peraban pah lanceng kabeh toler keleran sakit apa kan kelek tahu kak engkau kocak corona apa hera ke betis iya angak le eko pah kapokang cungangan pun le pokang akang budu maren dari ya pramila kak dintoh kanjeng Nabi kak dintoh jangankan nyandak dek kau ring tak beres solawat sifat saya baca bi sampian nyebut asmana kanjeng Nabi kebaikan pun penyakit sepenting khusyuk insyaallah bi Allah beri kasayan keberesan sepenting istiqomah keng se istiqomah aku leban sampian melarat kapan sakit maca solawat kapan beres aku lek boleh kok padahal kula ben sampean ni kecek saking solawat ni kebaca beres baca sakit baca insyaallah musibah tak kira banyak Allah baraka kita kaula ajunan amin Allahumma mangkana matura ni ke makmur apa mi makmur matura ni ke solawat ring matura ni ke amulot ada tempat itunya si amulot jeraja pada benda matura ni ubu kejak berkat ni matura kak beres sakampelan ajam kenduaan nemu Facebook ulan jak datang di pasar pada orang bodoh baskom raja apa hibrit PC sekretari bunga tengan nggih bodoh aing sekerdusan benebak bodoh nyak letek secerigenan nidong bodoh berkat pane pekol tegala buah kentang teg
Kalau matura ni kasi bisangan ni kemun lain na mo dimmak. Mangkana matura ni kebarokah. Tiap situng Roma andi situng langker. Yang kita bangki. Situng Roma, situng langker, situng Roma, situng langker. Tahu apa kenengi bejeng, apa kenengi beko, apa kenengi lajengan. Sepenting situng Roma, situng cuma matura sesini. Kemangkana ring matura ni kebi Allah pemakmur. Tak pas lepas kocak. Kalau ring matura tak pas lepas kocak ka. Eja benika apa jengi masjid tak kocaan muni coba biasa. Tak ki ka. Muni matura apa boleh apa jeng tak kocaan nah. Nyabung dia kocaan ka. Tangki. Nyabung kocaan na partena. Ring matura magi kocak bejingan apa jeng. Lah bajingan muni matura apa jeng kak tak den badan bajingan muni matura tak ngakan mun pasaan beh teku sampian rok sampang ni kemun pasaan di mah beda burung muka nutup kabeh kan kata lak cedak ka di luar dia ya teku dalam ku tak ngakan bakso du mangkok ke nek matura punten buk magila bajingan sekali apa kuna bajeng tangki kak apa jeng muni coba ni ke Jumat lah Jumatan buk kek lar kalir luar ni ke biasa padahal masjid tempo nak khutbah luar mobil pakular kalir kek lakian biasa keng muni matura kak magila bajingan na mun la kocak Jumat ni ka di ma beudeureng laki beudeurok luar ada beudeui bungkona iki cagela buk yap siap berangkat ke masjid nih kemudian matura mangkana saya ngak cek ngalle sampean dari matura ni ngalle ada emas sambil maki bila dengan dengi camplong loloran ni mentir bi Allah ya selamat amin Allahumma Peter yang matura pentau na mulotan coba ni ka amulot kengreng coba ni ka situng musalla belum polo orang sompengan ni kemun anang mangkat ngi belanas mulai kutungi bahasa mangkak lagi na banggi aku jo nak kadang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pakai mancung pokok oleh berkat kok ni matura oh ya Allah ni matura ni keperoma amulotan tinggi kak keng kula selalu seniman kaman kak saya ngak mun amulot na sampian cek sampai cungecungan amulotan keng cek cungecu mun sampian soki paraja berkata makle tatang kesimalarat makle bunga keng mun sampian ni kata mampu tinggal cek maksa cak gila cocok kakek boleh bu mun selake datangi berkat dan nak berkat apa ibu kai bitong isena cecen tung 2 3 4 6 pampentong sekali biko dokir dia mau tempat garing bini apa dina dia ngakopak saya kopak aja sini kuan jajan tok aja cambo dah yang laki kan panas semuanya pada iya kopi ngap panas bu tuh petok jajan aja kak salah bedenang kinang ngare nek kasi laki mana mulut nagu dah kuro pahe pikir iya berarti tak ning beri irang nang kinang dia mun petok didik gelui tambai panas tikel kak masalah berkat cek mikir tetangga tak nyaman ke tetangga tang berkat nih gini aja cek mikir berkat tetangga tak kira nyumbang beras karo nyumbang ngakan tikel ngalak semampuna mulutan mampu para aja ngah Haji Abdul Aziz mangkene para aja nang pengajian para aja sampean mampu berkat para aja tetangga mak le seneng keng mun tak mampu tinggal tak usah maksa kalak je ngaji cek sabias boy kenapa boleh sampai tang tau tang aja cek sampai tang tau tang takok mulut na mari oh tang tak mari tetangga akan berkata sampean nangis mikir oh tang sabiasa boy pala mampu ngunceng 100 sampean gak ngunceng 100 soreng kak tak mampu 100 seketoreng molotan pada seketoreng tak bisa 20 orang amolotan 20 orang tak apa-apa tak bisa 20 saya bisa 10 ya ngunceng tetangga matemor jelau jerejo cuba jo tak bisa 10 saya bisa kalemah ya ngunceng macam diing penakan kesopopok amolotan sakorenan roh tak bisa kalemah si bisa kedua ya mun kedua keng main bulu tangkis kak benia molot tano main reme bae tak samun kedua paham molot keng bala tak bisa tinggal huk bisa sampean cek nas panasin tinagak bala tak bisa tak usah molot ka masjid bae 12 pada sanika kak tinggal molotan ni kata wajib keng mun sampean mampu amolot kak keng mun tak mampu cek maksa sampai tang tau tang paham keng mun si mampu cek sampai tak amolot sampean makle pada selamat thank you kak
alhamdulillah mangkene saking dari makmur abu kula ben sampean sebulan kerja kakanan kula ben sampean tak buang bu thank you nih keberkat ke tak kakakan deh bu ya engkan todus pulan bedengko ini pak gebengko nih sal apa tak ada nukinya sebulan kak deeren kapi malah mangkene ke sebulan sampean kur ndak nasi waktu apan mak kita anak sebulan pekunodi oleh berkat na tuap kapi lah cak nak sekali sebulan pakun ngakan makin bulan molot ni jadi mun sebulan ngakan waktu pantok beni karona seing maki orang baru iku leku dia bersama punya vetek sagla di dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Menter tolong nak bibi kanjeng Nabi amin. Menter pring syafaat bi kanjeng Nabi amin. Sepenting dia pun gibur amolot saya mampu cak sampai tak amolot kak tinggal cak cungan tinggal cak cungjak rajaan cak geng empon cak ngaku nikah kemampuan beng sebeng tak pada manusia kemampuan nikah mampu raja peraja mampu kini tahu satu dus nikah ibadah ni kengalak kemampuan saya ngak cak mikir tatang ke mikir kesampian mampu apa punten saya mampu amolot pada tak mampu tak amolotan tak apa-apa bu tina pada tak mampu sekali tak amolotan tak apa-apa karena molotan ni kata wajib keng mun bisa teka nguncang 10 orang amolotan nggih mencerbi Allah pada selamat amin Allahumma sehingga kalau ben molotan kula ben sampean anya taki cinta dek kanjeng Nabi maca sejarah nak Gusti kanjeng Nabi kak dinto ketika mau selawat ala asrafil anam ketika gelak Rabu hadir gak akan to kak makanya gelak maca selawat kan mancing sampe kamera toro aki mon kula toju bupah mancing kamera tak norok ni ka elang cetak ka saya bidak tu cak gelak ong gua mon mari lagi Allahumma sholli ala Muhammad Silakan mancing gula sampean senika. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya imam al-kiblataini ya nabi salam ya rasul ya habib salam salawatullah alaika. Mangkana posisi mancing ini kepa khusyuk arapa sampean mik mancing ki pura arapa bu kanjing nabi hadir gak kantok kayak gula ban sampean tak oning hadir makanya pokon mancing makanya salawat dengan kui alaika ni kasambian bani alaihi mun alaihi jauh kanjing nabi mi alaika ajunan ya Rasulullah makanya mun salawat ni kecak kerja kuda sering mangkir molotan ni kak beda molotan ni kapah dang grandeng beda tale pah beri jojen kapan salawat pah harpuan jojen cungnya banyak anulena beda apa tak ada bade boleh kapan solawat di kepah mercon centar beni tak oleh merconan beni tak oleh repuan jajan keng cek sampai jajan ben mercon neka patepak tempona mau solawat ala asrofil anam cek sampai tempona mancing ni kalau kuda sering nggak boleh man kaman teraki boleh neka wajah boy pentong bi kameramen mari ni gini. Namunnya desel di nak sagda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kula sering abada setiap molotan ni kamu kena beri jajan ya tore tak napa paringi jajan paringi tale beri jajan mercon tak napa arapa nak kena gini ni kamu lentar kan mun bener puan jajan nak kena gini entar kan mun bener mercon nak kena gini lebur akhirnya mun nak kena gini lebur ni ka entar kabeh nak kena gini dadi nak kena gini pan lekung bu bila molotan ngak malam apa arapa cong macam solawat enjar pu jajan yang kicau nak kena gini mula umur sebita kan ambu sarpu jajan lekuk sarpu jajan ambu tapi atena wa qalbuhu muallakun bil maulid
ate nak gentong ke molotan sini padahal dak ada beniking terus molotan nak dak ada yang terus arbuk jajan keng mun lah biasa pa nabi cekak molotan ka ate nak kapan tua saya arbuk jajan ambu ketika dikus bagus tak napa beri jajan ya tore beri mercon ya tore keng cek petepak mau sholawat ala asyrafil anam apa kak dinto termasuk suul adab dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah gelak kan tu kan saya tanggi gelak kapi macam solawat ngak gelak ni ke bagus cak ubakiyah jadi tak usah berderpuan jajan ketika solawat cak berdemercon ketika mau solawat ngak gelak ni ke saya bagus cak ubakiyah ni ke menteri Allah terima kapi macam solawat sampai bergelak menteri Allah bercerita kapi mungkin sadir tuan rumah Bapak Haji Abdul Aziz sabdaki acara ni ke menteri kentena lebih banyak biaya nak sampian sentar buk beniking tak leso beniking tak ngantuk tanggi buk siang sehari alako mungkin sampian mi entar keng untuk nyampurnaki acara moloten keng pulan acara nak Kanjeng Nabi Rabu kak kantok meskipun mungkin sehadirnya macam-macam niat dah beriking anang minta pung-pelembungan entar kayaknya ku berdeng acuan beriking penasaran pulang kocak Khulil Yasin cek genteng aku jantan nah Pak Saus niata sampian kur hadir mangkena molotan ketika dintok sampian bekal syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma sampian bekal tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma sampian bekal titik orang sebajra dunia akhirat amin Allahumma makanya dibuaki nang kitab idza kunta fi amrin wa diqta bi hamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fa shalli ala al mukhtari min ali hashimi katsiran fa inna Allah ya'tika bil faraj karuwatan tunya kasompekan tunya sampian nikah kuncina solawat ruwet susah banyak masalah coba solawat banyak insyaallah bi Allah pelastari ruwet sampian akhirat kula ben sampian terus selamat tah akhirat terus tak terasa neraka banyak macam solawat dak Kanjeng Nabi insyaallah bi Kanjeng Nabi bekal akiba kapi kaula ben ajunan dak ka swarga Allah amin Allahumma amin Allahumma dan kula yakin hakul yakin sadaja sahadir mungkin ibu-ibu muslimat para bapak sebeda yampir sadaja sebeda elangker insyaallah sadaja kak dinto teti orang ahli-ahli surga sadaja sahadir tak kira terasa neraka na Allah sadaja sahadir bakar eki babi Kanjeng Nabi ke surga amin Allahumma pon sebagai kesimpulan belina boleh molotan kak dinto merupakan upaya bentuk usaha kaula ajunan untuk selamat etunya untuk selamat di akhirat pramila kak dinto cek sampai tak amolot mana bisa sampian mampu keng cuman dalam amolotan tengat cek sampai cunget-cungan dalam amolotan tengat cek sampai mikir tuan bending goreng sesuai kemampuan mampu para raja ya tore para raja kalau berniat amul jaki Kanjeng Nabi bentatang ke mak bunga tak mampu maraja tak usah maksa aki takut kari tengah gula ben sampian tinggal karena molotan ni kata wajib artinya saya bisa tori usaha saya tak bisa apalagi yang tak bisa pada remah tinggal tak usah amolotan mak le tak teti masalah dek kau dina kau lepan dengan dalam masalah keuangan pah karo keng teti otang paham gak ki ya mun karo keng kurang cicit utang aing kurang rokok kurang dubungkos utang ya tak apa-apa keng mun kapi pah 5 juta utang kapi gak iki tinggal lah ngampung kamulutan masjid sedikit keng mun bisa amulutan TV menteri Allah apa bisa agapi amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sejam terus bu sampai jam tung kol 2 selanceng tung sibung kol 2 hahaha menoreng batai bagi mulai bi sambian kula mangkene ke Bandung buk duka ale se ongke bu ongke sekalian ni kantor lagi normal sekalian lagi ya beri sampean mulai kantor ke Roman 5 menit depak kula ke Roma 2 jam setengah coba bitong mungkin mun kula mulai pukul 10 depak kula rempa ke Roma setengah tung ada tung ada temu ngide bu hahaha itu Entar bi Allah sana sogoni sana sambil kerja sapa ora beniking cuma 2 pengajian kerja king sampean letak ngantuk tinggi bu beniking tak nyentak gula bu beniking kurang ajar king mun bi gula tak sentak sampean ni kengidah pak gula pidato tore amolodon gula ben sampean bataku njai budi nek keng pos ngaposi nyon sapa ora ngiring pak tutup kala bentuk a menter majelis kak dito teti majelis sebarokah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah. Allahumma arhamna wa jami'al hadirin idha sirna wa saru min ahlil kubur. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi abai wa ummahati sahibil hajah Bapak Haji Abdul Azim almarhum Akram wa almarhum sanna 'indal kubur wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilaihim ala anna Allah an yaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fikakan lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa salaman lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa bara'an lahum minan niran. Allahumma bi hurmatin nabi wa bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma adkhilnal jannata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu man yadkhuluha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin wa iyyahum min ahli الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا صلى الله ربنا يا معين صلى الله رب على النور Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyuun sapora buki takut beda hal-hal tak berjuga kak sapora aki kak ki buk mentir terpangkin kesempatan selain boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.